eich atgoffa yn beirniadu y Pencampwriaeth yma. Y Ceffylau Hela yw Marchogaeth. John Keane o Sir Fynwy'n edrych ar y cydymffurfiad ar Leslie Whitehall yn beirniadu y Marchogaeth. A rhwng y ddoi cyment o brofiad y myd y ceffylau. A cysylltiad diddorol iawn gyda Leslie Whitehall a David Broom. Reit. Do. Ac wedi, wel, tad David Broom yn aml iawn yn cystadlu yn erbyn Leslie Whitehall. Yr cysylltiad yn mynd nôl yn bell iawn. Mae hi wedi gwneud jobyn hyfryd fi'n credu o Marchogaeth y Ceffylau bore yma. Ie. Chi'n gweld bod hi'n brofiadol. A trawstoriad o brofiad gyda i fyd. Pa mor bwysig yw hi bod hi yn cael y trawstoriad yna i ddod mewn i'r prif gylch wrth feirniadu? Wel, fi'n credu bod rai bod ti'n hapus i ystyr unrhyw beth pan chi'n dod mewn i feirniadu, neu yn weddol hapus, ta beth, ddim popeth falle. Ond, a wedyn, os chi wedi arfer reid o pob math o bethau dros amser hir, wedyn fi'n credu mae'r profiad yna'n dod mewn i ware wedyn, achos chi'n gallu meddwl, sa'n siŵr fi'n credu, falle bod e'n helpu wedyn bod pob math o bethau pob math o brofiadau dan eich belt chi. Unrhyw sefyllfa. Na'r peth. Ac yn gallu gweld potensial. Ie, na'r peth. I fynd. Ac i ddasgu. A Pencampwriaeth y Ceffylau Hela yw Marchogaeth, a mae yna feirniadaeth wedi cyrraedd. Yn beirniadu'r cystadleuaeth, Miss Leslie Whitehall a John Keane. John Keane yn edrych ar y cydymffurfiad Leslie Whitehall yn Marchogaeth. Ac yn dod i'r brig, Welpark Don Giovanni yn berchen i Zara Owen ac yn cael gafel ar yr hosglwm holl bwysig na ar wobr gynta. Zara di cael dornod arbennig. Odi mai, fi'n credu fydd hi'n hapus hynno. Ac yn ogystal â'r hosglwm, i gael y faner arbennig yna hefyd. Mae rhai bod yna emosiwn cryf iawn gyda cymaint o waith paratoi yn mynd mewn. Os. A'r rhyddhad. Weithiau, jyst meddwl, diolch beth mae gyd wedi bod ys i gilydd. And we have a champion in 1631 in the Ridden Hunters, with Zara Owen with Welpark Don Giovanni. Many congratulations, congratulations nawr i Zara Owen. Ennill y Pencampwriaeth yn yr adran. Welpark Don Giovanni. Allan o'r march Hallmark D's a'r gaseg Generous D's. Wedes i bod fi'n licio hwnna. Do. Ti ti gweud na nawr, te, ti? Do, fi'n gallu. Out of the ring from long, because they will be coming back in to judge the Ridden comp classes shortly at this 12. Mae'r egni yn codi yn y prif gylch wrth i ni glywed y gymeradwyaeth i Welpark Don Giovanni. Llongyfarchiadau gwresog i Zara Owen ar gipio y Pencampwriaeth yn adran y Ceffylau Hela yw Marchogaeth.
A dyma ni wireddu breuddwyd I Zara Owen a llongyfarchiadau I Welparc Don Giovanni yn cipio y bencampwriaeth gyda'r Ceffylau Hela i'w Marchogaeth a maen nhw gyda Hannah. Well, am fore, Zara, what a morning. Not only winning 2 classes and second and a third, but now you've taken champion and reserve. How are you feeling, if you can even describe it? Oh no, it's amazing. I've been champion before, but to do the double is just amazing. It was a hard decision to know which one to ride, but thanks to Catherine, she did a great job. Yeah, has Catherine ever ridden that horse before? Because it was perfectly behaved, and obviously you had the tough choice of deciding which one to jockey. I think we went with the right one. So, yeah, Catherine did an amazing job for you up there. Yeah, no, Catherine has never rode it before. Literally, she had a little trot, and I said, oh, off you go, you'll be fine. So threw her in the deep end, but no, chuffed to bits with both horses. Perfect. And back for the Supreme on Thursday? We'll see how it goes. I've got a couple more classes, so we'll see how the week goes. So you've got even more to do. Yeah. You had a really busy morning on the first day, and we've got more chances to see you back in this main ring. Yeah, hopefully. Well, have a great week. A llongyfarchiadau mawr I chi.